yurmede defdani duwano yimɓe telefo maɓɓe duwano wondiɓe maɓɓe ɓe Allah suɗino sutti e nder yimɓe fewtinoɓe usma yo woni wondiɓe nelaɗo makko waɗi adi bada فإنكم سمعتم العنوان المزفزف إلى مسامعكم حول العلم وطلب العلم فالعلم عظيم شأنه وحير قعره تبادل عليه قلوب خلق الله سلفا وخلفا في البحث عنه والفحص عن حقيقته وتسوير صوره والوقوف على مكامنه onnani musidɓe julɓe wonde yewtere nde yewteten nden ɗo koko wiyete kon gandal ko wiyete ɗaɓɓugol gandal gandal ko hunde mawde fiyake mayre on no mawde feƴƴuɓe e fewndiɓe ɓe fof maɓɓe ɓe tippiri ɓe dooni wonkiji maɓɓe e ɓerɗe maɓɓe ɓe etike ɓe tampani tigi daragol e haqiqa gandal ngal e andugol ko sooni e gandal ngal e andugol ko laawi gonɗi rewete ha yettoye e gandal ngal e andugol ko ɓuri laɓɓudude e naawi yettoteeɗi e gandal ngal yettineɗi e gandal ngal ɓay gurdam no fanɗi gandal ngal no ɗuuɗi ɗum noon hay e etagol jomiraɓe gande en yetagol en ko hon wiyete gandal e etagol jomiraɓe gande en mbaadinagol e keeko mbaadi ndi waɗata waɗe suuti ko honɗum woni gandal ko holno gandal waɗi ko holno gandal siɓori ko holto gandal ngal woni wonande tageeko ko e etagol jomiraɓe gandal ɓe jogii yen fata kongol waɗɗirgol fof moƴƴugol e kalfe tati fof harfere ilmu nden e harfere laamu nden e harfere niimu nden kono jomiraɓe gande ɓe ɓe yurde kongol ngol e raɓɓude ɓe wunni faaleji maɓɓe ɗin ɓe ronku wawde darade e jaati haqiqa ko wiyete ko gandal mo kala no ahde meeɗe e maggal embere arsiɓe mum